Niadto na lang kog palengke matas kay namalit na lang ko aning sari-sari nga gulay matas kay wala ko isud-an sa balay or isda no. Pagka man matas ni ambit mo tag manok dira no, ni kuha tag balitong sa kilo dira kay ako po nang sabawon kay lami ihigop aning ulan-ulan. Maulan sa akong gipalit matas kay maoray makaya sa akong bulsa no og pag abot sa balay ako ding giluto ang manok matas kay ato nang sabawon no pero bago nato nang sabawon giagi sa nako og gisa. Og pila ra istorya matas naluto nato sinabawon no. Ang problema ani karon kay nakalimot ko og video sa akong sarili. Tungod sa kagutom matas wala na ko mabidyohan nga nikaon ko. Pero wala problema matas kay magluto pa ta og gulay no akong subakan og bulad batas og haluan pud na kog talbos sa kalabasa og mao ni ang atong sari nga ihalo dira ato ng gataan tanawa atong gata matas duha na ka buok lubi para espiso jud. Bago man natong kumot sa atong gata matas ato nang butangan og mantika atong kaha no tapos pritohon na to ang bulad kay ganahan magug ko pritohon unsa ang bulad bago isubak anang gulay. Kini nga bulad matas bangsin ni siya no mao ni akong gihimo to naging adlaw matas nagbulad jud ko kay kabalo ko na ay maabot nga bagyo karon kay naabot naman ang bagyo o naa na tay nakuot. Ako sa na silang biyaan matas kay nako gipalit sa gawas no pagbalik nako ila na day gilunod ang gata og mao na ni ang among nahimo. Tanawa matas kung unsa kalami sa among giluto dira matas pertik espiso na kay duha gud nakalubi atong gibutang dira og pertik pagkadaghana og gulay. Tanan tumoy sa kalabasa matas nga akong gihaloan ng gulay no karon pa jud ko kasuway ana abi man ako dili na makaon. Karon matas nga ting bagyo na pod no di na pod ta kakaon og isda or maluta sa pod ani kay ato mananagat dili kalawod kay dagko kayo ang balod. Mao na giingon matas kung nga kay daon-daon sa mong palibot asin bitsin lang daog na sa bagay matas wala man koy problema basta naa lang koy bugas sugot ko way sudan. Ang mga niagi mga adlaw matas puro isda ang akong gipakita sa akong mga video no nagsugba nagkilaw or nanghatag pa jud ta. Karon kay ting bagyo na matas ayaw na mo katingala kay puro na pud ni gulay ang atong video ani. Samot na karon matas ka kusog ang hangin kusog ang ulan dili ta kagawas-gawas aron mohimo og content. Unsa man atong gihimo aning balay matas magluto-luto magyoyoyo or unsa man atong ipakita diya maura jud na ang atong ma-post aning Facebook tungod sa panahon nga di pa nato masabtan. Mao na kung kinsa may nakakita ng video matas magamping jud ta kanunay no kanang mga anak ninyo hipusan ninyo na mga hayop dira kay pag human aning isa ka bagyo naa na poy maabot nga isa ka bagyo mo na magamping jud ta kanunay. Og mubalik kita sa tugikaon matas no lami man din ning talbos sa kalabasa matas mao din taga bukid ganahan pud muluto di ani no. Og isa pa matas karon ting bagyo-bagyo bitaw lamang jud ang naa sa bukid kay kompleto na sila mga gulay dito og libre pud sila. Kita nga nasa syudad aw ato jud ning paliton gikan sa lamas padong sa gulay.